belai haste genanggai o saptawa belai kena kebuba buisu palayo te kebuba bangla nobosho palayo te kebuba Palm Sunday Good Friday te tini bahino Easter Sunday klayo te khana hanggang kai Goria Festival Piprahaste genanggai और सप्ताह बलाई के ना तंग थोलाई जाग साकमारक बिजु पलायो त्रिपुरी कम्युनिटी रक बुइसु पलायो ते रियांग कम्युनिटी रक ते जमातिया हदा बरमी बाहिनो गरिया तियै कमी वबर गरिया मताइना तियै तंग थोलाई मसालायो गरिया मताइना तियै गुरि लायो अबा हाइक्लाइना त्रिपुरा हास्ते बलाई के ना तंग थतकनि बयार Sibui tong tholai tongo te aboni bagai advance kana Goria Festival Tripura haste genanggai Tripura sarokni chiracharit to mataino chini nai chuchu sonisimi palai lai philai mani Goria matai abos प्रत्येकटा community no Goria matai no festival na organize klayo te palayo nuatia samajabu tongo jamatia samajabu tongo yang samajabu tongo te tripuri samajabu tongo sarkari babe go kana ICA department ni ongoi Agartala Festival mata palai jaknai senior jagawa honorable chief minister ba inaugurated te Tripura hasteni Tripura Hamkrai Berekni Montri Sinita Bikas Bobotongnai Angni Jesak Pangbo invite manja te bonorogai ani bektigoto personal yongai te ani family ni yongai ang Tripura haste genanggai joto lukurokno khaka hamya faro Goria matai ter ni yongai joto ni nukhungono taklai abisi belai khena matai ne hamari tongo Tripura haste ni lokurok ni thanaibo watai bising haikeba Falgun ni nokbar sima bisingo jotono matai na tei tong tholaisan aboni bagai jotoni nukhungono hamari katal khaitung jotoni nukhungono Baba Goria ashirwad khlaitung tei Christian lokni bagai bo haino tini Easter Sunday Christian ok bo haino Jisu Kristo Saltan ni salam thangai basaman ni salna rebe प्रत्येकटा गिर्जाव Easter Sunday palai lai tongo te boni bagai bahina ani personal yangoi te ani nukni yangoi jotoni ani bono khaka hamya faro obo hai klaino chini samajo ba chini community wo ba chini dofa wo obo hai klaina sung tongtatok boyar sung tei khoroksa bai jeng hamjak laima bisingti khoroksa chuba laima bisingti klaino beskangni sala bahaino dofa bai dofa hamjak lai dofa bai dofa chuba lai jeng dofa bai dofa tongthok lai jeng beskangni sala bo chini society no chini dofa no te beskanga agogoi tlangai thanglai nai obuno sing matai rokne thanibo jeng jotono dei lena khoroksa dofa bai dofa जाते नाइ स्लेमं फैयादै जों नुगो गोबां मानसिफोराबो दफा बाय दफानि बिसिङाव कन्ट्रोभार्सि दफा बाय दफानि बिसिङाव नायस्लायलायमोननि दफा बाय दफानि बिसिङाव पगबंलायमानि साराबसानि बागै आबनि बागै अबहाय बया जाते सिनि दफाबो दाफायथों जों दफानि थानिबो पबकनाय सोसाइटिनि जत सिनि समाजपति रकनि थानियाबो जों खाकाहाम bai lam soko te khakaham bai hamjak maya faro jara dofano leak khai tongnai ro dofano tidului tongnai ro beskang ni salo bahaina kaham krung khlai jotno jani ja dofani bisingo tongthok lai hamjak lai khairok lai chuba lai jeng tonglai manani bagai jani ja dofano teibo samajik samajni riti niti hodani riti niti no
तेबो जों बसखांगा आगुबै लाङै थांनाय मोननि बागै जों अबनो खबकनाय कारण त्रिपुरा हास्ते अब भारतवर्षबो सिनि अनारेबल प्राइम मिनिस्टर ते त्रिपुरा हास्ते ने अनारेबल चीफ मिनिस्टर बरक सिटिनि एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल न खा हामबाय विशिंग खायो जत जाने जा मताइना मानै तंनाय रखनि थानिबो विश खायो सिनि बिजु फेस्टिवल न बो विश खायो बांला नववर्ष न बो विश खायो तै गरिया फेस्टिवल ने तेर न बो विश खायो तै पाम संडे न बो विश खायो गुड फ्राइडे न बो विश खायो अब हाइख्लाइना जों सिनि भारतवर्षनि गणतन्त्र सिस्टेम गणतन्त्रनि माध्यमे जाने जा चाजाकमानि रीति-नीति न इंडिपेंडेंटली बाबे आं जे हामजाकमानि न आं इंडिपेंडेंटली बाबे न आं सेलिब्रेट खालामनानि बागै जों अबहाय त्रिपुरा सरकारनि हयतेबो जों जुबामु रैतंगो प्रत्येकटा कम्युनिटी न प्रत्येकटा हदा न प्रत्येकटा समाज न आबनि बागै जों सरकारि बाबे खानानि सालाबो आईसीए डिपार्टमेंट नि जायतं मुंबाय गरिया तेर पालायजाकनाय अबहायक्लाय जों जतना तंथौलाय तंलायानो आं आंनि पार्सनेल यंगै आं त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरकनो आं खाकाहाम तै हामजाकमा तै खुलुमा याफारो हामबाय।